Fafela yatu lava malfala lo tele ile mai mo mai lo tatu o te rau ile tautua le nei le EFKS TV ile na por kalama masani lava le rei ya Afiafi aso teitasi o a whaingoina o le Suluaulama ia o le nei lava por kalama sa wha maite le tatu o whaingaduenga le whapenao na avea o se vaenga o le tautua le EFKS TV e momoli e le wha malo ma le wha aftai ia wai pe o taimi lava nei e tutu le sulu o le Suluaulama le faua mafatasi ma le sunga fau ia Samau ia wal fa tauteinga o le tatou por kalame lau mai mo mai i le tautua whaawau o le rei Afiafi ia malori le tau mai ia malo foi lo ata pola malo foi tawa tai nei asu ona fau mo na ngā ia wa sui foi vaingo Oi, nei es falei o aso ni muri foi o fau mo ngā ruenga nei vai aso ia wa tele lava ina manava ngā ruenga manava le lai la uli ia ina ia maua le abano na yo tatou tangata e tā pena penai ia i leo toi pōmale le sila fia le toro ia le tūlanga e pe ona iai fōwhanga a le tatou whainga malo ia mole pō ana nei ia vai atu vai lava si tumu foi o ioi ia le me mana ia e leo se leo temo mone wa o lo kai nei tatou atunu wa o le fa mai le laptainga ia o masani fu tatou atunu leo na ele tulanga sai momo ia la se vai nga wa lo sunga na sa wa o ia lau o tu le fine ia le fa tau ia ile matau ia ile an le lai la o o te lai na vaia le tumu le tunu i whaleolo. Nā mata malta e au. Ala usu mai lava i whau ngā luenga o le rei aso. Vaia le tumu o whaleolo te tele tonu le tātou te roo. Ia ai o lunga fo i o le awala. E mo ia e pisi e le o pisi tele. Ai ona o le o tele ina whao whale le to tele ma a ngā i to tonu o whaleolo te tele wā wha taunga. Ia e wha mawina le nganga wha malo ma le nganga wha aftai. Ia i lātou le sa tau mawhai whaamai a ngā luenga o le asu. Ia wai peo le mele tau mātau atu lau sunga le whaisea. Uma le mai mo mai so tātou tunu. O peo tau pole vale. Ia ma o ilo le tulanga foi le ua le usu mai ngā luenga. Ia pe sola foi le li umala ngā luenga. Ia ai o loo ia i lava whautuanga mai le tātou malo ma le mta ngā luenga. Ia toa pea. O lo mata i tū pel mtanga luenga paule tū o le tau vavai atu ia a whai fo le whafonga le tātou mtanga luenga mana ia i se whainga fo i le update mai i le tātou o te ro o le atulanga wa iei pe wa iei ni ngase o taunu atu ia i fo i nisi wa afia o le tūlanga o iei e tā ua le nā son tele le whafonga mai i Samoa a whai o le whafonga mai le tunu o le whasolonga i lunga ia matua wha malusia le pui a fai o le whafonga mai e leo ia e ona o le Tapua'iga so tātou o tero ia manei tele o se whamanatu fo i le pia fai o le whafonga mai le matanga luenga le tūranga ioi wai le anga le alo le whape le whamanatu mai ia e tau mai ia o mau se ioi so i fua se sia pela America Samoa ia o lo ieni sona i tātou pānga o le lavai afe montupu ia le le awa fie le community tono le America Samoa al mena faftai e o ye la to o to recover o to fa fo sia le malos ia ma ole o to fo i ainga ta wala le tui me le ta to fo ia le fa ingo ta to tui ia wa ia tai ro ia o yo te lo pola o yo la le o lo ia o mo na fa ia o tui e pa watanga tai e misi alofa e ona e tātou whanawiti ona e le mwhai ona whaine la tui ngare mai lalo tau lima tau sanga o le tūlanga le nā o le tau alofa e ne tātou whanau iwa su whale ua toi whafuisia le malosi America Samoa ia e pei ona so ta e mai eni sa tātou paang ia a o to tele lau foi ia o le mai mo mai le tātou tunu Samoa ia tunu mau ia na fo wa no lunga lupenga te failangi wa ia o lo faanga fe moli tai ia o le sila va inga matau tian nei o fal tupe so o le mea le va inga le ese
Esa wena mata ina ia tātou wa tupu lo me whapea. Soli, e matua ki wari whare, ni la lofa mai na tātou wa inga ia tunua mbau. Ia wa foi la le wa ave e le whiau ye. Le text. La wa ave le tala I whafu. O lea wa COVID matou. Ia lo lofa mai. Ala ngofo ia ka whala mau ma. O le mea le mo tangata no fwai. Ia la matua no fwai. Ia aia o le tupu mei. Ia wawe ano. Ia no le wawe o fiso ta inga ne vai tau. Ia te ne tangata lai whafo ne ta tuai ga lai whafo ne watu le aisinga ma. Ele mama watu le solava le vai solava le nei na. Fai ele ta por kalamba le nei o le Suluaulama. Salo e tau manatua. Sa watu ai se manatu foi le ina wa whapea mai o Sululima tatou keisi le whalama. Ele se fofuanga. Pelo e se tō whau o tau loa o na sila wae. E asal whai vai le asal musalo. Ile maleisi. O le ei me o na tupu mua. Man tō foi su atu le si o mai le tau si mai ma le ta vale. Ia mawatu le usau tua. Au o whate ia na poi na ua. A vatu le whasalaunga ma. Ba vai te foi lunga o penga te failang. Ia. Ia la solulu tata noi men. Io. Ora solulu foi na le na mai tu ile. Lua skula ti ma le ta vale. E ta fia le o vanga na le na ila tu so ta inga la lata ma. Ma vanga le au mo mai fa. Ia ai ole tulanga faftai wa vave o na fight unga malo. Pe olea o te loa u ia na ile to fa malo lo kana po. Ia ona mana tu foi le ina ia mause to e lao e fatino I fatau. Au foi nei fa pe mai boloka ia. Ai mantua. O le tatu te ia le sone le ai. O le mu mai ale mo le warning. Tau la bala tatu ta pena I te miu mo tatu te le lo le metupu. Ia fa ftai o le sa ia il fato fa la ingal ka peneta. Tu mai la sa tol nei. Au nei panic le tunu. Ai ma fai ona fatino ai ni Whainga ma whai ona whaatino le nias. Pe voi lai la toi malanga I savai. La toi malanga mai. Ia, o nei whaataunga I whalolo. Whaftai ai le tō wha. Na tu lai lo le whavi tauli. Tau whiloa onga. Ia. Wa tasi le so sa iete matua toteli. Te longa e vave au na. E vave na pipise le whama. Pe whama. Whaftai ai le tō wha le pāna mia marka pereta. Tau whiloa onga. Ia, ia na pō. Ia mai se potpotonga maniso no fanga fo ile tumu ina ia mauti noa fo ile la veina mai tatou ia fa ftai o le we fo fanga mo le po ana nei ia ma le fa solo to ai ma le fa mo ia e to ia se fesu ia inga pe alu luma pe alu tua ile po la songa fua malama le solu le vai luanga le pona ia mo Samoa ia tunu I mamao ia o tatou tali lava Talitalia ia le tatou update mai le mtanga luenga le soifo maloloina ia po le ase tulang a le si vaenga na tupon le ilanga o tarfalma na tapuni a tarfalma ta fia o mga sengase na taunu watu ia mtanga ta fa an taunu watu le io e mi le waloka o mai tun la to fuia no te faio la to tui la to faio la to siaki ma me fa pena ia sa ta fia o mal falma itelen leila pe au te loa se ilonga e siaki atu o la nekati Pata mo lo vano tse fafo. Ia te lo la vai au ia o lo anga le leile atu so tato te do. Ma lo le no talo. A lo le Tapua'iga. Ia pe onai tato matua tausia wa valus fulu anga ilunga tausang. Ia mana ia tato fa nau ia tolu tausang anga ilalo. Pe limo voi tausang anga ilalo. Ia o le e tau va vai foi le fai te tenga tala to tembil le. O la vive tu ia fai. Ia fa malora nga lulu e malo foi le New York ia fa pe foi le pan mi mala ka peneta ia manato le na o tu ai foi mai sel mtanga luenga soi fo maloloina matanga luenga leo ia fa pe foi le tinei mu e le mata I tu ino so tato o tero ia wa na nei ta se fululua no more on the road sa inga ve me fa ia le nga fa fta tele le fe ngol taba dai permit on ia mar kapneta a war tu langa le wi ta to bo ese mo ila var tu langa sai mo mo na wo mo fa ma ya lem ta fiu fiton bo ila ma o le wa fia ia le community ia o tu langa sa tau ni sa tau na fia tapuni mo lo ia le tu mai da mo
ina im faina ta pena iso ta to watu o le tulanga le na ai au foi tatou ngalu fatasi o le fofola vai e lo tele tonu ngal fa fitaru nei no for fale a wala vai tena una we e ona ye le winga foi lo tatou Samoa e pe manatu si o kwa va ai pe arko vi ke pikola e le ye se fale mele nga so foi le e o le me pipisi fa ma le mande we na fa pena ia me tulanga ya afia ile soifua maloloi le fo to fa malosia mask to fa malosia ia full leo au ia male vai au fo ile fa ngai ai mai sa ia no fang faitele e le to tali na fo se tonu le solene level 2 la solene la e matua le fainte fa tanga se tonu fa loa ia e o fo ila i pam pensini mana ia tau tu al moto Samoa le tai vai tele e matua tu le le tanga tai se akila ta vale pa fa tu ta vale e a fai le se maskara ta vale mal pia e le faina mane ona tulanga foi le pui ngala ia ma lo fo fa ma se foi le ia pe va vai mai ia lo ma va mau ma o le va ngale le ko ia fa lo tele pel tato tu o tato te popole o lo soi fu lo tato tua ia ele me fai lava na tua i tato wow ka ko winga ma mionga ma me tato te fai ele tu sa malon finangalo ia e fa pale pelo na lo se tu no ina fa lo ngata le tu no le nei o se tu ina ma tau tia le tu le tato te o nei ta fa lo ngata le fa so le ma ka o kia le alo le oki le alo kaua o fa o mafui a Samoa ia ele ngata Samoa ne fa fo America Samoa o le lava e tatou te vai le lau fau malu o le alofa la vea i le tu le tau upo pese tabai e mau alunga e lo loto e lau tele le faina opo le me fai bueno si ia le alofa le tu le me fai e ana ma le me fai la bona o maini i fa vitau le tatou i tonu se tatou tonu aba vai atu lai lunga lo penga te failangi o lai fa o lava malanga va o fafo ele o sau tonu ale o fafo ia e fo malanga na fo mo la so taiao e fa tonu lava e mo le malanga i fafo ai mo le sau lai ton ia o le lau tafia tafia malanga e o foi lai lo sa vai e tafia na nei ia lo no winga e a fai o nana e fo te malanga i sa vai la so taiao ia ele ila ele mfina ya o le la ta fia tato uma o voi Tapua'iga ma me uma pena o le au mai le fautuanga le malo ia maua uma foi on sainia e la nafionga i la malo le malo e pe ona malele ia le pandemia ia o tato le na Samoa le na ia mai fai mal fat termine tato te loto nu wai tato tu fatasi vai le pui nga te tau na fai ai mai se nei fana witi ia to tonu lava lo ainga fa ma popo ia ma tapena pena lelei wale tatu te leilo le anga tulunga ia o le fo wa tapena le malo te lo fo io lo fanga solo fo fanga le malo ine me ande to tele ni se afia e wa te lo fo tapena no fanga ia fa no fo se ai la to e afia le tu fa fta ye ia o le o tele lava ina au sia pasene wa mai ona fai o la to tui pui ia lunga lo penga te failangi ile mai mo mai tatu tro ene tatu lo fanga le wa ma futa bai ile tatu por kala mo le ia Afiafi a foi na fahilo ia ma fonga inato wale fa fonga maua Samoa mana ia tatu pa anga tu sanga solonga talo fa do sunga fa mol pe fa selo por kala metao ia fa o lava tatu por kala mo Suluaulama me fa stasi ta ia tatu ile lockdown le lo ia le ma lo sunga watching from Pingley Brisbane alof teleto ma ulua manuia le Afiafi ia male malo le tatu tu lockdown le ma futu mai tu lo ma komis ma ro futu mai fatu ma pusia le asi Cristina Farnico malo toina tau malo lava mo ulua mo proclame be safe and take care from Brisbane aftai na tu susta ia aloha Tapua'iga ma le sunga le fai au malo le foi malos walta utoina ia
tu sai tātou stay safe Samoa, God bless. Pātai nei tō. E wau ngā whata mai kuni nei osa malaki. E ofo mai ia nuna whatu. Pelema whaatotoa. Maria Lucio, ma whata mai foi. Ia, Maria leo stay safe Samoa and take care. Lo whatu whatu ia maunga. Sunga tau ia mteia, ma whata mai Samoa. Pepe foi nai ma whata mai. Maria Lucio. Helen Moala Elisa, ta alo falama, ma ronso i foi lo sunga lo whanga i fia mori atu masio tina ia vai, ia va, Wilson, i momoa, stay safe and be safe, matamata atu i papu toi, New Zealand ka ples Samoa, whaftai Helen? Filippo Sio, whaftai tele maftamai, ma watu lo maftamai, Maria lo Sio, i e whasafo in to su en suta, sa o lelei, a maka kako inki o onga, o leo kako iei le koviki, ana matua i mana ia medaleng tia ona so ia Marie foi la ma fatamai o John Reed ma ro se fomu nui lo afionga man ma nuia le por kalama luftela tu lo afiong ka press watching from Ellington Texas wa ta tonu le suma lo po Maria Lucio ia o le alofa o le tua e ofo fongia sa o le tu sanga solonga sa so masima ia mo suka so masima ya le hoto maftu mai pelema fa totoa ma lo lava maftu mai ne Afiafi Maria Lucio se fai male ia male su se kareki ia le su le si ko nga su ela le tele maftu mai ne se karin tala fa lo sa se lo man tuat sa mo tal lo fa tu na yo ai uma ka ples aftai tuai ma lole unsa ne yaso ya yo ko ngai sa loko ma ko le ua ola ko kasi ola fatasi mal fa ba ele sta lo ko ngole la lo me la foi la ola fatasi mal fa ba mi tolina fa tala fai mal lo tele audio tua ma auto ya aftai petelo sanele tala fo mo programme FKS TV Suluaulama so fo mo e lo sunga ma from Melbourne Australia man we lockdown I will put it God is great manaya God bless Samoa e penesa ya malo palama la usoa me America Samoa vai tai e moto tu mua ta lo fa la to fata pola fa pe sungale a fe ngainga ma lor se fu malangi ma fata lo fat foi la fono tato e kalesia e fakasa ya lo ma to mai e moto tu mua yo fasu le ya tawa amul mole pe es ko suka Esko suka lo fatu mai Honolulu awai. Aftai. Lina tu solo lo fatu mo ru ka ples you both aftai lina. Roger Saya. E fai se solo pule please. Ya. E ye tatu po kala mo solo pule la fefia na nei le tula aforval. A koita la lei. Ma lor se fu mo nui lo sunga ta lo fai a Samoa. A vol loto vai. O lui tau na lo to foi na ile ola fa tu o tangata ka ples mai Samoa manuia le lua Afiafi a love aftai Maria Lucio fa talo fatu lo sunga ma lo so foto tu alo fatu mai Brisbane pasin koko toma talo fa lava talo fa lua fionga ma lo tu alo fatu mo lua matamata tu Salt Lake City Utah America Vitu lua sua watching from Sydney, Australia. Ya on site ni time stay safe Samoa. Ya, malo. Ne ma foto mai sta KFT. No. Ya, le lava ma foto mai tua itai maspa. Malo non sai nei aso do sunga amuio ko ngasa loko ma ko ngai wolo ya. O le lava. Jovic Isaac. Ma lo so foi lo sunga ia leva vatu i nei vai singano low city ma tai ya vai singano ola li seve ma lo so fu fatal fatu ile tato unanga a lo fanga mai Melbourne ngal mana et pati le foi mafto mai moi pai ma lo so fu monia ma lo tau tunu lo fatu ka bless ya ma ya quindi sa forse kawanga ele sum ko ka stay safe Samoa. Ya, vai lipo pong kawanga nga mi pong iwai pa. Tu mo va hekta lan kiora, ya.
aftai le fa soi la sunga le fa ngai fa pele to fa ta para lo fatu so alo salesa soifua manuia atu lua ia se sa foi le mo tu o falo le si ainga ula le ta vita tu ngamala Afiafi manuia o to e feilo ai manuia o ta to feilo manuia ma masta tapuala ya ri fa ta fatu lo sunga fa ngai re ma lo lava to mo le Afiafi manuia ta lofa ya Samoa ale na lava feolo le nei fa salanga When ni fa salanga ya ma futa tu mangele mangri ya malo fa tai manuia la vea li lo maiava ta la fa do afionga nefia viele li me uma ta tu fa ya ta no lo manuia o lo sunga mo le to lo fanga ya inga New Zealand o kilani ma Sydney Australia mo le to lo fanga si anko ya pene weta li maiava ma le inga mo ma futa tu nei sali mo manuia la fefi alo fa tai manuia ana se kia malo so fo manuia la sunga ma sunga de ya semau ma lo tau tua fa tai de EFKS TV fa so tato tu no pele Samoa be safe and God bless nei aftai ei mo tanga kapi ya tawano tum motas ma lo se fo ya lua ma nei programa lo fatu God bless nei se me fang tai le lo fa ma tu manua ya no ale mafta au sangela ta lo fala vai do sunga malo ta longo ma rio por kala me fanga mo Samoa to fanga ye fa mai mafta tu nei Sydney a vele sanele ma lo se fu al vatu America Samoa ma lo mafta mai a vele ma lo fa ftai afto me foi ile fa lili ya o me fa munianga koine na nai so i fo mo rio lo sunga le Afiafi Tapua'iga ma korseta Atalo fatu le pulenga al TV EFKS ni yaso alo fatu Samoa mo to uma God bless ya malo foi quini malo ma fotomai alo voi fe uma tiu te sa fenga ni yaso ia o naito le ma ele pole o to o tu ia o to leise tui to tuli nei ma fatu ese lo le usta sa ole le fionga tu to lava malo so fo mo ni lo sunga mana ia po kala mata batatu Sydney Familia le tu lockdown lo fatu bo lu mo tatu tu pele Samoa manuia le Afiafi God bless aftai fionga Maria Losio fa mo lo sunga pe fai na ta mai pesea wa o pala please ya o fatu ai mo to uma please I love aftai tino le maunga ma lo lava ya lo sunga mo por kalame o le mata mai Monmouth Oregon USA lo fatu yo ai ngai fale palaudi masala va so vai ya e penesa fau Jacopo maloso i fua malausoa le o to puni me uma amik Samoa la wo le va se la ya la ta la me uma fatia ulua tinole mama tala mo se o tato watu no pele o Samoa ni nei taimi o le whama e kapa ma ftatu nei Maryland ma lo lava le tau tua wal por kalame familia pele tua ma talo pe mo so tato tu pele aftai tele mo fautuanga ia manuia le Afiafi lo fatu stay safe Francis Maria Cara so i famiglia do sunga malolo sai malolo fa malosi ma tu lava o tu tar sanga lo fatu ai ngomai Samoa fata setul por kalame New Zealand nei malolo ma tamai Francis Robert Peterson manuia tumailalo manuia lo ngalwenga manuia foi sio tato tu pelo Samoa ia ma fatu mai Sydney tu ai tai malo pala fai sale pule fatu nei uso nei uso o matua i fasto time sa pali faftai ia fata nulta por kalame nei ata nulta por kalame sale pule il a fait fanane il tai masani la folvalu ma fatu bai le fianga le telefono fonga foi lo to pa ia malo to malu ini so matau pu ia mai so ni so fo fanga ia wala vale lo fo sila fia le so le sa fa ile talo mo twa sa va ile fanga fa au va ai le ni fa so fa pe e ma to le fata pe yo se me to lo ma fata foi lo no winga ma to ai e fa mai was fu lima tau sanga taluna fa ile le fa so le lo no winga e foringa mai ini se la umatu tua sai ele taimina fatino ele fa mo le wa fuli mai la tu tua ma na ia fa mo le fianga ia mai
lo mo mo ina pen tanga ruenga ma le tunu e tele yo fa mo ngo sa vai e fai mai sale talo mo ma sani lava ile fo ya ila to le fa mo ona le la va vai atu ile fa salonga le tu mai lunga sole maka o kia le ko nga foi su ma to le apala po o le e tau sa ele vengole sole ia ole o se tu le tele ya mai se foi ni se fianga malal fanga lo foi la tu fa sao ia wai ole mele ye ola ngo fonga ko inga maka po i fa sao ala o ngela fanga ngo kama ave foi su no ma ne wa le fuma o sfuli ma tau sanga le sa a fai le foi su ia a fai la le tema fa we fa fai le so foi su e che alu ele a ko su le mo e tawi al pensione mare fa mai no lo foi ole fai su a fai o fika ya al fa mai e si le mai o fai su yu ka fa awa fai ole la sal fa solo al fa mai maka ko aku mai wale lo la poi fa fai su e per tu langa le na ile mai mo mai tatu tu lo e pe fai kau fa kari e voi le langa e pe kau e se foi la ngona le fia e se foi ma fo mai ma mandat ia ona ole vai alo foi tatu tu ai level tatu nunga ia lo anga le leile tu fa malo Tapua'iga lo fionga ila malo le malo a be voi lo fionga su il fono su tofia malo foi le nga lulue male se sila ila fionga le tametai pale mia male kapeneta ia te lava su tasan po lo ia lava pale mia male fa malo ia tele mai lo te minta pe a foi le lai mal fa salonga le na wat nge fa malo foi le so i fonga lu el fam sinonga ia malo le nga lu ia fa lungom tanga ruenga fa malo atu lon sa ia ai ele fa ngalo le kalesia mal Tapua'iga ele fa malo foi Tapua'iga e kalesia so se kalesia tai o e kalesia tasi e to sunga to ina mo to fartua ia lo fa ngaluenga to fila o sumai fa fianga mo la to fartua ia sumo fa la fianga patele ia o tausi mtanga luenga prestene ia fa malo le tala to no futalo ia e uila volo fe ngari tato o tunu ia mis foi o fa mo o no fa mai ia e ngona lava ma fana ia o no la to Tapua'iga ia malo fa ftai manatu ole a vai foi o tato por kalam se tau sa ilia se information mangau tal falma ia ola le tulango ia le fa mai ia po wa ye ni si wa avatu totonu wa afia e wa pe onai fainga nai fika le na e fua ia ta tole nei e polo mama ai mol si la fia el tato au saafi mal tato mai moa ia ole afa o lava tato po kalama le rei Suluaulama e au ta fia ai ma ia ta tole lockdown ole a tam foi lava ole foa mai ta pena sunga le lipule ia matulanga uma ina ia mafai pe ona tato sota avatu au mai e me se foi o to lo fanga ia o tato iai ile lockdown le nei vai tau ola vai foi tato por kalama nai fa fianga le Afiafi le ta pe belo se na pili ia se imasu e a ko le vala le a tele mai fa wa po le tato kalama ia ai mai se o lo fanga fe moltai o le malo le tonu si mai le mai mo Uale ai se
Mai mo mai o le tātou tudou, ia au tātou iei por kalama o Suluaulama le tautua whāwau o le EFKS TV, ia manatu lava, ia o le nātou te tāpoi mai e tunu i mamau, ia so le fōi whaamalama matou sila mai, tulanga lo iei so tātou tudou, ia e pe o na mātou talangia le te musola, ia o loo anga le lava le atua le nei teimi, le lava le i Mosef so teinga, ia fai fo la fa fonga tanga wenga ia o se langona le na tu atu tafa mana ia fa ilo vala ia po mamalo tatu tu pe fo na update ni so o tu vai la vala to kalafe fa ilo mai ia to fia ia wa a fia le wa tono tanga wenga ia to fia foi lato ia wa man to foi le mele na momumu e te ia o mato le lo pe to pe o ina malo wa toi foi le malosi me pena ai o tulanga le nai mai mo mai a le foi lunga lo penga te fai langi le alo faanga le malo le tru e la to o le mafuta mai le ia Afiafi e le tautua le Suluaulama au onanga le EFKS TV o follow fa train fa malo atu ia matea fatele after lava mo proclama na ia foi le ia lo ai foi po le langona la fianga o community ia ele ia Nivo vonga. Avele sanele, pese mo mātou o lo whaingarenga, taim nei EFKS Missionary Samoa, lo whātu o ainga i sale au mua le pata ka ples i lua sunga. Karala tanga loa, ma loa se hu manuia i lua sunga, ma loa leon sa i sauni atu o tau mo lockdown. I awal pole, wo hoi iai na al furu, awal pole na wha mai. I wha mori atu o lo whaanga i se utinao e lena, for mai la malava ia manuel por kalame lo sunga. Stay safe and stay healthy, and God bless all of Teleatu from Sydney, Australia. After your church na mafuta mai mo wena savadi savai savai malolo sai ya malo hoile sai mo wena de au sua sare ai u alofa Samoa naito siusta mari lavar pesel le Christian loto maso salo using Autalvo manono tai please oyo manono le Maria Lucio fa failele masepa ai sa o sole e lo pe mangue se furu kausanga o pe o ke le fa fa le mo waseng ma lo ta pola mo ta long o va en o lo fiesi le fie na itangata o se tata o tu manai po ka manuia ya lo atu lockdown se tata o tu manuia di kabineta ai me se fai puli filio se tu malo to mai tai palmia fia me na mi tafa ya malo ma fta mai pero kapa ya po ambe ai nga fafanga ai nga fai suo I have the shell please tu puivao Marie Coordinate le foi ma fta mai lofa Samuel Smith so for manuia lo afionga ese lua ono fo ma ya mai se ta pola pa se tu otara ai ma tongo fia o kilani stay safe man Samoa ma lupuipuia ele tua tato o nu ka bless speech la via soi fo morir lo sa se lo le fiafi le to fanga il tuo fine ya ropeto mal fana we messe ma to ngale visa le mo apele uso ya tuna matia peneweta salai ulalia mal fana we mo lo fanga moliato o kilani dei on ia tele po karamba le fiafi ava ftai spits ma fto mai ne fiafi ma wa mai foi Patrick Liutini ma lo so fo moria au lua ile re Afiafi
manuia le atu lockdown ma le whaamai wa Afiafi so tātou te rau. Sere lava le puipuia nai lo le tautonga fitia. Alofa te le atu manuia le weekend. Alofa tai, alofa Samuel Smith. Sole te vai atu matua le faisua. E makua le faisua ya e matua le faisua ya taita. Mātanga fia foi tau whainga si tu malo. Ya, sa lei. Mai le sunga ia whalanai ma le fatua vavi ane whalanai ma lolo le sai lua sunga. Wa i maria foi nei vai aso i whiamu ngā ruenga. A whtai le tāpua i matala wata mwhanau le langi. Samoa lo le langi. I ele atua maria fiau tol ni fiaf. Fa ma ulua e maise le tunu pele o Samoa. A whtai viane. Ma rama whatamai tasi. Malotu tala tau. Ma nei programe Watching from Auckland, New Zealand. Talo ia maure on sai siu tātou atunu funu masan lava. Lo fatu mātou a inga i whanga i sabat. Ma lo whaftai. Tama pate a wang. La foi mawa mai matupui vao Marie Coordinate. La loata ma lo soi fo maudu sunga. Ma na ia whawhianga le fefe lo fatu mai Brisbane. Emi sol po ma lo lava. Lo fteratu from Manqueen, New Zealand. A lo whaftai. Maria lo sio mo le ato lo whanga lo mato inga Samoa, please. Yeah. Alo, tā vita tau anu, ma alo soi fumoa, nga lua sunga, o lea matamata atu i nei ofu, manu o tele. O whalawhatu Amerika Samoa, e le ngata ia tutuila, ia e whapefoi i nai manua. Manua. Ma lo lava, ma lo foi lo nusai, ma natu lava ia o le ngā ua ko ua whakasea ma le whaama. Pe a fua ia i le afe mon tupo tangata ia ua ripotia, wa ave tutono le fare mai ma faia la tu seki wa negative positive ia fa stai foi le tu la fa malolonga iva suman tupu la to yu te fa foi sel malos ia o tato le sika ko makai kupo fele mele aton voi update mai tato voi o tuinga update mai ia yo tu maulava le ko kasi le ngal ko to jasi desa le nganga fia me nganga whaftai ia o mai mo mai lo tātou tunu matalsia na tula foi o lo tono of talo ia o yai Samoa le lockdown awale popole tātou ainga i Samoa nei awale popole le me foi le wa le mau tonu ma le sa o le ma fau po le ale me le afai ai o le mo na item ai le cash power na tauna top up cash power ia vai le kesel ta vale ia ole tulanga fa pena nei mauti noe ia ma nei tamait ia no foi ke vo fa ka se pusa ma mo ole ka ko ke lockdown o le simena taun fa manatu le dato atu a fe lo tato ye vai taule o le fa mai taun fa foi le tu lalo le tato soi fonga tato te ola la voi la apa pusa mambo ile so falaile a fa pena sa e tau mafaya ele ni lua ia tu mai lalo ele ni tas e pe kasi le e tas le ma ne tel ko ku ile mole la voi ko ngole po ia isi ai ko ele be penga ko ikalo ko fale yo e ko foi ia fa solo kala ile ia pe anga pongi mau sa pongi kasi le so taiau ia fa pele o tangata ai o nole kalo sil fa ma ia ngol ka fa so ngole le ia to sa toro le mana ia wale o te mantua te milena fa no fo se mo le ne ta ma futa tonua pe a to le vai aso piso pole de talo mai so fuori na le vai aso a to a le winga la uta mana ia le mau hims e ma fua ona mau tatou le tino puta te a wale se puka kele me ka ke o le puta ele se puta te e ma fua ona mau ai tatou le me foi le wala le ala fai ai mana ia la na fa manatu a ua tu lo fa fa ngomele tu o ma ona tu lo ele le ai so ai lo fo na te tau sami me yo melo ai se fa so si ma tu se ua tama te popo le lolo o le fautuanga la vai e si le ku e si le ku ai mo tai milale nei o la oto e alu ma fau i mo me o fala waina ia ana fa pela to kai mal ngel fa ko ngala pelele lockdown ni la pe al mega ko fai kai
ai o mai fa Suluaulama le fiafi ia wa la o pele lo se la pa ko me tu ina pa wa le ku lo ele fai se lo kur ko ko e pe tu vai so le te ro tu ia o e na la io a matai na ia nga kangolo la ia le fa pele on sa ia ia maua singala ia fai fa afa mai singala ai mai mo mai tatu tu do ma le ia fiafi i la le wa le o fa pe o fa sar sami ia eno i tu nga pena wa e sa ta lo fa silo makua ma nga ia singa i le fiafi ala fa mai ala fo ela tang ma sami pa sa ma sami no ye a fa malo tia o tona le autotua io la tu fai va le ole tau tu ina na yo tatu ainga le ngata yo tatu matua ya na pe fe tatu ainga io wana la va ve ma na va tu la finga do ma mo tina ala ho le malo ma ale sia finga renga ne na va ma na va tu ne ya pena la fiafi o fa fatu lo so ya lolifika to filau ya le mafta mai ta vale le fiafi minsta o famsdok ya sole awe ke le fale ai mo morsanga le muol minsta ma ia fatwa o fa fatu te lo so ma lo le ngalu rui ai pe o ma fuan tata la noi il mele tai mi ale nei le ngata fale me o le fingota nga ila ia tai me lockdown te renga nei fingota na nei tau ane le lao te re o mana e po ni fingota po e ke le kari kongura o kalare fa maka ia o mato ngata fale te le pangea la ia ia te le sa ele aruan e pena utala tua boli se me o le po fe wari ai po fe se ku ai sole te le aru ia male ke o kaiafo o le sisi o le pipi ia male tele o le fole la si o le o le ele mawala le samir kamanga mawayuka pise o ko nga pa fo le le fiango for samme o fiango for lo le la ia tamai lua va o pu va ia bi e ka fa pengale o la ngoles o le fiango for le ai nga fe ro so ia ai tu langa le nai nei foi timer covid ma na ia foi le lao le a foi tele no foi lo wainga o le timer ni o lo foi lo wainga alo te alo fa ma popo ma alo va ai le ma se era fa se fa o skoi ngam si lo makua tu ia le langa na te o la le langa le ue elia ki na pu pe le ma wana fa mana ma se ta to ia ile la lata ile ngata i fale o le taimi ale nei o le toe fo ile tau singa le na fa pele asina se le ni fo ile maua ia mo le pide le vai ia manai me va pena ai taimi ale nei le mana ia le fuata le nei taimi ia o le ngo fa lo ngo kwa ngei ini sotal o pe o kausio ki ele le sa ia mo tau fa le tonu le sa ia le foi na fa longo i saunanga le minsta ia le tau fai ai ina ia to ina na me ia wan me le fa le tonu le ia so ki le mai fa foi na lo tato ia le tulanga le na tai mila le nei o le ua va vai atu oe le se ma umanga manioka fai por campo wa ka usami kamanga ia wa kama pes por campo io ia al kamalanga ele manga ia pe a fai vole le matu fa pula la fa farif ia vai pe ia la ki ka usami se fa ia on misiluki pe o le o toe ave manato i meo mai fo ie o sea wa fo la o mana ia le talo mana ia le pakeka ai pe la ta fa manato fo ia kiki ala i kor kamanga mangioka ia o le umala le sime ia o le kumra ia mo ele na wa ele lopo le ale me la fa yo le utale te ia de fa mai ia lili senel popa po masinga
ke wa manai fo tata no ele ana le la ele fi ngotolo le alwan wa sa wa matonu le sino e sa tele ya mo to mo au te li lo ina la fa fai le fi ngot au la ina e fa fai on to matale le ya ya ai on mena le tong salumbe makale e fa kal maki makingonga wa ana wa mane wa ta mo ta yo wo te lo vo le se ngore matale le mare wana fa mai tusa le manongi pa ona fa fa ya ente si la voi le mele alu pole alo na lau tele a oina elwa ai kokong fa fa ya ya ale manga fa manga kule mai maunga mo morkal palang ya o sa ko va yo foi mara na e pala sa ka ngata mu voi le pi ni ro la man e kau fike ngai la mal lo awa ale le fisinga ya e umal lockdown le umal mangeso ya lunga lo penga ta fai langi ya le fo wa mafta mai ne tato baanga a foi fai lo lato alo fanga ya wale mai mo fa fonga lo tato o tiro al tato ya ile por kala mo Suluaulama ile nei fo ya Afiafi fa malo twai ya Mariana Masina, a talvatu ya tolua, sunga fefia, mo po kram ma tongo fie, alo fai, ono el fa mai wo atu, awol pole o le vai lava o le lemon, ma le ginger. Ya nga inu mo le immune system. O tau ia stay safe e pui pilava le atu, pe awol fio solo, lo ftelatu mo rua, aftai, Mariana? Ya, Maria lo sio, ya, mo malor soi fua, Diane malie ia wa malie wa tala sa olele tira se fo tuling mane programa tong fil lo va se lo watching from Auckland, New Zealand. Stay safe Samoa, God bless. Fiasili se umanu maloi lo sunga mo programa tango fie fata se tu nei salolonga alo fatu ya Reverend Tony Poasa masori alofi tau tai papao Asia Luaiva pepe fale tolu fale ula manuia lockdown ya Samoa toa malu sunga faftai malo haftai fiaseli mo lo fanga lile sent e foi wa mafutamat lile sent nga fa mai ko fo ya porpa marfe fai fe Maria lo sio manaya mangyoka sama ya nga tonu lava stay home stay home lava le mesiri le pui lo tong ftia mai to fo ya tolo ngau si vingota la lesa ngalo ya taua din tata no fo Mariana le fa mai pe fa fai ai fingota na fa fai ole makalele e makaleanga ngau le ngau le loli le smeo se la watching so fo manuel lo sa se lo le fiafi ma tatu nei Torrance fa le luat California a vol por vale le fa mai o tato ola fa mai tato ola fa tasim fa mai e le tato tunu pelo Samoa mai se o nu I fasto tai Fritz telesia le fa ma futa mai tia kolos kalolo ala fatu se o inga pele fa le palaudi ya le lei pa pe foia Fritz telesia le foia mau mai le tato por kala mai le dei Afiafi ia o ma futa mai le tato por tia kalolo ia matuna I matia Mikaele te vanga ma futa mai Waipahu Hawaii alo faanga I son tolo ya ruta sana fana usenga masina bonga ia mana ia faftai wa vai la ile sawa kukuila le sawa mai o kain miange fai ama wa e ko sami se fai ama ele oi la mama pese pa al ko nga pa vai kamalai ki voi ia male fai kupa o le mela le pa ari pa ke la ngosol o le kupa yo le yo ai pela ama kamai kamanga ama sawa lo le kupa alua ko lola ia e o ala le kamalanga loka alolo la ia va felo ia tu nei tato panga le ia fias e pe nga kaku suanga I lungo tar glaba ia a auto mai mo tato ia il porkalamo le Suluaulama ai pe lo se ma wana fa maiti le ia fiafi le tulang wala wo fa pe sole
lau pe ka fa di fafo ole a o ka le o le se ku pe wala fo mi so le ola fo e lockdown fafo yo la te tele fo le fa ma fafo ai le tai male nei o lo tu o lo tua fale ia o le popo ma le esi vai nei me ai na mai le tu mai fu ai le tu e tato fai bo mission ne vai so e fa to tadio la fo ye la vai so ne fa mo va so le no mai le o le ufi va o le si me o le ufi va que le coro ufinga e o langa ye kwa fale o tamana o le me ke wa sa ma se soi o le ufi va foi la o le LP fai mai no palpal ai che se ufi sa un mol palpal sa le ufi o le tu langa le ufi va ai le ai se ufi ai le se me sili na man na yelo na ano pe le ufi va pe ya le ufi to Paulo na le ufi to ia e a le ufi va ola a ona le leina fai o me foi le ia ke le ngamange so kan ka pe ale le leina fai ai pe le tulanga le na ile mai mo mai tatu tu ono tatu te a tono la tatu to fitu fai pe a umal tatu fai ngalotu a le tape na mai vingo le tua ma sa tu planga televou ia ma fa mo tale ono ia o tatu Tapua'iga Afiafi le usau ni mel tatu tof ia tatu fai ngalotu ne fe la saunia le e ka le se le fakasai funga le no te inga sunga fa fe ngai ya Komiti Samoa ia mai tatu Tapua'iga Afiafi toi fo i mai ia tatu tala no pea ma lo fa nga fe moli tai ia tatu ye pakala mo le Suluaulama le salo pe fo i mai ia mo se update menga tatu fo ma lo loina au se mai le mai mo le sa tu planga televou ma vingo le tua ma le fa mo le Tapua'iga Afiafi le tu lion se mai le mai mo Somebody
malo lava Samoa le whātoatoa ma le lava pale I whiau mga luenga o le nei aso tau taiae. E si o tātou si atu le viinga ma le whaafitai le atua, tātou Tapua'i le atua. Awane ia te I mātou le ali ie, awane ia te I mātou. Ia tuina atu le viinga I lo suafa o no lo walofa ma lo wha maoni. O le talo mo le anganga pa ia, tātou wifo ma te talo I le atua. Le atua lo whae, o le atua lava la o fio o le vavau e o lava I le wha vavau. O le atua o le mata I sau, o le whaanga ma mea uma lava na whaia I le langi ma le lalolangi. E o lava I le tangata, sa whai ma pale alii ma tausi mea o lau whaanga. Ina ia ola fia ma ia ola vivi I la o fio. Mātou iai le nei tū la Afiafi na ua mapuane te isi lo watunu I whiau mga luenga sa whianga iai. O le viinga ma le whaafetai e le au noa lava I la ua fio e ala I fo I la mātou Tapua'iga na lo watunu. A o mātou whaatangisia ma whaololo maau le mana o lo wanganga pa ia ina ia wali tia la mātou saulinga nei. Ia ofo ina atuai le anganga ma le loto e whaafetai ia vi ia I pea lo suafa I sulo mātou li whaola wa ala atuai la mātou talo. Amen. O le whaitawina o le tuspa ia tusai ma le whasinonga le tuswhaitau aso mo le nei as whareile aso sfuru ma le valu o le masina o mati o maua mai le whea inga tuai tusi al perfecta o Isaia o lona mtau pelu 5 ma le tolu tātou te whaitau whea wawai mai le whea upu mua mua se ia whaangata mai I lona whea upu 10 ma le lua. Isaia a o lona mtau pelu 5 ma le tolu tātou te whaitau whea wawai mai le whea upu mua mua se ia whaangata mai I lona whea upu 10 ma le lua. Whaafonga ia o awhionga pa ia alo tātou watua. O ai ea ua tali tonu I la mātou upu e tau longolongo atu. Ua whaalia ia te aile a ao le li. O ino sia matu la fo ina o ia e tangata, o le tangata whaanoa noa, ua masani fo I maletinga. E peisia I walo ese mata ia te ia, wa ino sia o ia, ma ua tātou le manatua lava o ia. E moni, wana tawa be o tātou tima, mana tawa be o tātou whaanoa noa, ka o tātou manatua ia o taia, o whasia e tua. Ua manua o ia o no a tātou sori tūla whono, ua momomo o ia o no a tātou wa mio leanga. O le awa inga e while muai tātou sa i o na lunga lea. O na whaalawa lava fōi ua malolo ai tātou. O e tātou o se tātou e peo mamatoi, o tai tasi ma whaasama I luna lava ana. A o whaao ia se ia lea ni ia mio leanga o I tātou. Na whaasaua ina o ia, sa tinga ina fōi o ia, ai le tau tala mai o ia. E peo le tamai māmoe wa tai ina ia whasia. E peo le māmoe fōi luma o e sele lona furufuru. Ua whaalolongo ia, o ia fōi wa le tau tala mai. O i whasaua mai whamasisonga na reisi ina ai o ia. O ai fōi na tata ina na tutama. O au o ai se ina o ia e muko sa mataola. Na saia o ia o le sotula whanoro. Na tōwhia o ia whailo na tūnga mau whaatasi mai e pango tata, ai pe tai sai le mau oa ina ua maliu. Na wana le whaia ia se whaasauanga, ua le ai fo I se pepelo I lona fofonga. Na ua whina maru le ali e te momo ia se ia, ua ia whati mai na o ia, e a whaina se whaia se sa drama moa msala, ona I noa le e io la na whana
Ona o le tinga o lo na nganga na te ilo aila na whanau. E malia i o ia o le malama mai a te ia e ta wami o tonu ina i tangata e toa tele. E la au na wami o tonu a wa e tau ave e ia la to wami o le anga. Le mea lea o te wala e a se wai no mo ia whatasi mai o siri. E wai a foi le mete whatasi mai e pisa. Ona o ia sa tunu na ola e o si. E wai tau kino foi o ia whatasi mai e kwa musa. Na ia me no foi le amasara tamata e tau siri. O whatu o foi o ia mo veso la fonu. Ia whamanuia tele mai le atua e ala lo tātou whaitau, ma o tātou whaalongolongo ia nā whionga pa ia, ma ia tū maua tupea ia te ia lo na lava vi inga e whaavavau lava. Amene. O le launga le suafa mamalu o le atua le tamaa le alo ma le anganga pa ia, amene. Whai mamatua le whai upo e tolu, o le isei alava lea e 5 ma le tolu o te toi whaitau wina. Wa ino sia matu la fo ina o ia e tangata o le tangata whanua noa. Wa masani fo i ma le tinga, wa peise i wa alo ese mata i a te ia. Wa ino sia o ia ma ua tātou le manatua lava o ia. O le manatu au tu e tu sai ma le whasinonga le tu sfaita waso mo le nei aso. O le tangata whanua noa. O le tangata whanua noa, a man of sorrows. A man of sorrows. O le tangata whanua noa, o lo manino le tala ke nese winga, i le foafoanga. Whai mai sa le lei ma atoa toa mea uma na whaia e le atua le ai lava se mea leanga, pe na wha le tonu. E o lava ina ua fina ngalo le atua e whai le tangata na te tausia, ma whaatu mauina le mātango fia o lana foafoanga. O le uinga o manatu. Na laua lunga lava i le finangalo o le atua i a ola fia tangata i le lalolangi na ia whaia. Ma ia i loa e le tangata lona so o tanga ma le isi o na uso a tangata. Ai maise o lona so o tanga ma lona atua na whaia ia. Ia fili le tangata i le lei ma o na manuia. Ai peitai. O tala lava o whaanoa noanga ina ua paulua i tangata talu le anga sala. Whai ma fili le filifilinga le tangata ua mafua ai lo na lava le anga. Wa si taua ma si tua oi le uso a tangata. Wa fasioti le uso pe o le tala ya apelu makaino. O whainga le tonu e whai le isi tangata. Ua manu ai le loto ma le fia ai le isi tangata, a le fesili. O fea ua whai ai le lalolangi fia, pe o na fina ngalo ai le atua mō tangata uma i le amatanga. O le mea ea na whai ai le atua le tangata i a ola to i lalo pea ma ola whaanoa noa. O le tali, ua mafua lava o na o mai le whaanoa noa matinga. Ona o le tangata. A o le tū lea na alai o na valo ia e profeta o Isaia. Lea fio mai o le Mesia. Po le au na pua ngā tia leri. O ia lava o le au na ua wha uina i le ali. O lona winga. E le i mā i le ali i wha noanga ua whea ngai ma Israelu. Ai maise o le lalolangi o tangata. A ua fina ngalo. Ina ia i loa e le tangata, le o tia o lona finangalo talu whaanoa noanga ua whea ngai maona tangata. O le atua ua le finangalo e fio tū mau pea i lona nofo ali. Ma wha pea ane i lona finangalo. O i talo whai le lalolangi o whaanoa noanga. Te i lato i loa i lava. Po le wha pea ane foi. O i talo whai tangata o whea ngai mati ngā. Ai le o iai lona finangalo ato ai le ai. A wao le vai inga le o le tangata e tele ina misi alofa. Na o lona a inga ma tangata e maasani ai lava. Pe na o na upu foi. Ai le iai le loto ma le anganga. Pe tai e le fa pe na le finangalo le atua.
Aua fio mai, e liu tino le tangata, ua tuu le atua lona mamalu. Ua se vai o le tangata o loo mawhatia ma whaanoa noa I so se ala. Ua tuu atoa yeilo na tino ma fau ma le anganga. E so I fua ma ti ngā whaatasi ma ona tangata. Ai maise mo le tangata o loo mawhatia o no sauanga I le tino. I le loto ma le mawhau. Whapea le anganga. O le ti ngā e le na o ni upu ai tino mai e ala ilona soifua. O le soifua e atangia mai lana ngā luenga tālai. Ma le ngā luenga whaaola I le nei lalolangi. O lana upu ma lana tala le lei e whaato I lalo ai le leanga. Whapeila o le nei. A ua manua o ia o na o atatou soli tūla whonu. Ua momo o ia o na o atatou wa mio leanga. Na whaasaua ina o ia, sa tinga ina foi o ia, ai le tau tala mai o ia. O le whaasaua ma le whaamasinonga, na ave se ina ai o ia. Wha lava mea te tele o tā ua mai ai, soli tū la fono, ami o leanga, whaasaua ina, whaamasinonga le tonu. E ui lava ina mata fele nei a mionga. Ai tasi lava lo na whaasinonga. O le leanga ma leanga sala. Le ala whaapea leo upo a Isaia. O ia se taritonu mai la mato upo o tau longolongo atu. Whaapea whea o na fili le atua I nei ala vai ma le tau aloa. Ai meise o le sau nia lea. O se au na pua ngā tia e ala mai ailo na finangalo. O se atua e matua vai tele. Le atua so I fua o lo tātou Tapua'i ma whaalongo pea iai. E matua le ai lava so na mātango fie ma so na au le lei. E matua le ai foi se isi e fia ola ma ui mai ai. O ai foi se tūpulanga ma se tangata na te lava atia. O na fili le awala ua whaasino mai e le atua. A o ata ia o le mesia filia. O ala o le atua e whailoa ailo na ti ngā ma whaanoa ma ona tangata. O ino sia ma tū lafo ina o ia e tangata. O le tangata whaanoa ua masani fo I ma le ti ngā. Ua peisea I ua alo ese mata I a te ia. Ua ino sia o ia ma ua tātou le mana tua lava o ia. Samoa le atunu pele le nei Afiafi. O le whiau lea le tala le lei mo I tātou. E ui lava ina lau vivilu le lalolangi le tala ia Yesu o le tala I tomu I mea le lei. O le tala e au ina fia ai tangata uma. Peitai o lo tātou I loa e tū mau pea le whanoa I tangata. Le masino le mausoli ngā tū la fono wha pea masawanga. E le ngata I Samoa neia o le lalolangi a toa. O lo tātou whaalongo I tala taua mamisa. I le vāo atunu. Ao atunu la tau te iloa ina foi le au na popua ngā tia. Le ano ai o tangata ua sulu fai solo I le fia maua o se no foanga. E lave a ina ai. O sa wanga e whaao ai le manua I le tino. O sa wanga e mawhatia ai le loto ma le mawhau. E o lava I le anganga. E o lava foi I to tonu o le loto I whale o a inga. Le asa le tātau mai o sa wanga mātanga. O lo whaia I alo ma whanau teine. Oka. Le lea lofa. Sa wanga I tina matamaitai. O sa wanga foi e whaasanga nga I isi tamaa. Fea foi le whaasoa ma le tala noa. Fea le loto whaama ngalo ma le loto mawalalo. Aua le ngata I sa wanga I le tino e whaao ai ni manuanga. Aua sili foi o na ali mai le nei vai tau. Sa wanga e ala I upu matala. O tusinga I ala o fesota inga. O sa wanga I upu fai matala tau whaaleanga o lo matua. Olo palaina ma whaati ngā le loto le isi tangata. Talo fai a Yesu. Na o tala lava o whaanoa noanga. Ai ato tono si o tātou watunu. A wai ai foi nisi o sa wanga po ni whaatinonga. E whaalei longa lava.
Whataitainga e peo ni ati na e o whaia e isi tangata. O lo a fia e le saonga le mu. Ma le nofo le lei o isi tangata. Whai lava ma whataitainga nofo anga o au mau ai. Nai tangata o lo lama tia wha le longa ona o lo longa. Ma isi lava a fianga. E peo pampensini se tulou. Nofo anga i le te tau. Kuna saonga le mu mo tangata. A sila sila fo iai. Le ai se no foanga i le taulanga e leo iai. Ni tānunga te tele lava. Le awha ina po le ale maua lunga e te tanu ina ai le lau e le ele pe o i lunga o le maunga. A wao le nai a te oe le tamau a inga. A o le fesili. E le tauane a le sila sila i le isi o uso a tangata. E le aulo na maa losi malona tamau a inga i mea nai te mau. Te leo mana tua nea. E whai mai i se ia. Tātou mana tua lava Iesu. O le fesili, a fia fia la oe, a e whape fea le isi o uso a tua oi. O le atali o ai e fia fia, a o le atali o ai e whaanoa noa. Tasi lea sa wanga wha le longa wai ai nei. Fia fia lava i la tau o iai le tamau a inga ma le pawa. Ai wha noa noa lava le ata li o le whai popo. Le tāua le upu, na valo ia e isaia. O ai e se tali tonu i la mātou upu. Whai mai nisi, se aua le popole o lea tātou te ola i le lalolangi. Tātou te leo no nofo i se langi. Leiti oa a whai mai le whai la unga. E sili ona le lei o le alu i le fale o iai le wha noa noa. A wao le i unga leo tangata uma. E mana tua fo i e tangata ola i lona loto. Pe a whai e o mai le oti. A wā e o mai lava. A ia e alu e wha longo longo ma o a o mai ai. Fale o lo iai le oti. Po ani mo li mau. O ani a mionga lea tangata. Amu ia lea tangata. Peo la Iesu. Amu ia e mātitiva i lea nganga. A wae o la tou le malo le langi. Amu ia e whaanoa noa. A wae wha ma whana ina i la tou. Amu ia e anga malu. A wae whai mo la tou tofi o le nu. Amu ia e fia ai ma fia inu i le ami o tonu. A wae ma o ona i la tou. Amu ia e alolo atu. A wae alofa ina mai la tou. Amu ia e loto mama. A wae la tou te iloa atu le atua. Amu ia e whaatupu ina le file mu. A wae ta ua i la tou o ata li o le atua. Amu ia e sa wa ina ono le ami o tonu. A wae o la tou le malo le langi. Amu ia o tou pe a la tou upuleanga ma whaasa wa ia te o tou. Ma la tou tua ina pe pelo o tou i mea leanga uma o no au. Ia o tou oli ma fia fia lava. A wā o i le langi lo o tou tau i e tele. O lo na winga mo oe le nao lo o iai whaano noanga ese. Ona o le fina ngalo o le ali. Ia e fia fia. Aua te pole mātua tupale. A wā o lo e whaanoa noa. Whaatasi mai Iesu. Ioi, e leni au upu. O upu ma le whaamanu ia Iesu. Na saua ina matu lafo ina lo tātou wali. E tangata lava na ia whaia. Sa saua ina ma avea lava o ia ma tangata whaanoa noa se ia o lava i le oti. O le mamafa o na ti ngana ia tau avea ia tātou wangasala. O lona fina ngalo ia tō ngiola ma tau wami o tonu ina le tangata. Na tō fia o ia whailo na tūnga mau whaatasi mai e pango tata. Ai peitai, sai le mau oa ina ua maliu. A wana le whaia e ia se whaasa wanga. Ua le ai foi se pepelo i lona fufonga. O lo tatali pea, ia le tangata anga sala ia salamo wha maoni ma whaatua tua. Ia whaatasi mai tātou le oli e whaavavau. O le tangata whaanoa noa no Iesu. Amen. Tātou pese atu i le tua.
i le pese e se lau 5 ma le tasi Iesu o le fiafia Iesu o le fiafia se lau 5 tasi le pese o le a tātou pe pese ai tātou tāsanga, tālo whaftai, whātoi senga, tuina atua tātou mana o iluma o lea tua, tātou ifo ma tālo i lea tua.
e whaatau wālawa le tangata, whaatusa I la ua fio le atua, e mamalu, e sirisiri ese e paia, e le mawhaifo I le tangata, o na whisangai, ma lo lava paia, ai ona o lo walofa tu noa, na e fina ngalo ai lava e tu ualo mamalu, ma lau pule, a ua e fio mai na ia militino whaatasi ma le tangata, e na ia whaia se le lei mo le tangata na e whaia. O ai ea le tangata wa hawhea I lo fina ngalo alofa. Whaafetai tele lo mātou atua. Whaafetai o no Yesu ke viso lo mātou wali ma lo mātou whaola. E malia ai le loto, e fia ai, I le tala le lei lea, o lo whaasala lau, ma taulongolongo ma tūtalinga mai e nei o mātou tua a, lea lava mātou te whaau au pea, ma soli muli vai na ia tūtū lima pea lau tala le lei, a wao le tala lava e manuia ai, lo atu nuu o Samoa. Whaafetai tele lo mātou atua, whaai umale manuia ia whiau mga aluenga o le nei aso. Nisi fo I sa au sua I ai le tae ao I nei whanau I a lātou wawa onga. Lātou fo I sa o atu I o lātou whaiva matiute I to tonu o ofisa o whalewhai ngā luenga o kampani o whaala potopotonga tu maoti o I lātou sa whea I a tai po le uta I le ngangauina o le vau matua. Whea lava le tu sa wheta aloloa I ai lo watunu. Wha ma lo pule wha whetai lo wanga le lei. Tu maua lunga lava pea lo walofa I a Samoa. Whaafetai le tua o no Samoa o si o mātou watunu wa whaima o mātou tofu. Whaafetai o no lo na ngata I whale o lo o whango taina a wāia le fufonga tau mafa. Le ngata I lea o lo na lau ele o lo ngalue ina pea. E le mao a e se tamao a inga o si o mātou watunu I titi ma whātau wa. A o le tamao a inga o lo ta oto I lau o fio lo mātou watua. Whaafetai o no le poto ma le atamai o ta leni ma ngava. Wa e foa ina I so se tangata lava. Ai maise o whaiva o lo whaatino ina I to tono a inga, le fatu a inga tausi. O tautua e mata fele ma ese a tangata. Whai lava ma ovi inga wao lau o fio na whaasoa ma tufa mai a te I mātou. E au foi o no mātou toi whaafetai ai lau o fio. Whaafetai le tua I lou whaapale mai. Aoa ina pea I mātou I lau tala le lei. E na ua e lava atia ma e tau ave ina lava o mātou se ma o mātou leanga. Wale ai lava se pepelo I o fufonga, wale ai se whaasawanga, wale ai lava ni whainga le tonu. Ao lo finangalo a lofa lava ina ua e le tau I masui. A ua e tu uava noa pea ina I au langona I le tangata. O lo a lofa lava e sili le li ie. Ina ia whaia ai pea se suinga, ai mese ai o le lei, e fiso tai ai mala o fio lo mātou o tua na whaia I mātou. Whaafetai tele lo mātou tama. Whaafetai le li ie lo mātou o tua. A wai lava I no mātou whaalongo ina, tala o vai a inga, tala o taua, o tala o whaamai, wāwha ina ai, le anoa I o soi fua I le neila lo langi. Pei tai o lo sao nga le mu pea I a Samoa. Whaafetai le atua, ono lau tusi pa ia e pe ono mātou whaitau ma whaalongolongo I ai. O upu lava e ao ngā mata ua. Ele umalava lona ta ua wao le sulu le o mātou vae ma le malama le o mātou wala. Ta pasa ina ai mātou lo lava finangalo. Lo wanganga pa ia o lo fesoa soani mai a te I mātou. I taimi mātou te whaanoa no ai. I taimi e mātou te mawhatia pe whianga iai ma puapua ngā tia o le nei o lang. Whaafetai le mana o lo wanganga. A Yesu o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Wa e tongi o laina o mātou se mo mātou whaale tonu.
Ina ia le muta lava le tangata i le oti ma whaanoanoa. Ia pale lava mala o fio le oli e whaavavau. Fo ia tupea le vi inga le wha manu o le wha ne e tanga o le pule ao i la o fio le atua poto e toa tas. Whaavavau lava. Le ali ie le atua mi o tonu e tonu lava o wala ma au wha masinonga. A le a ea se mea o mātou whaia wa ato tōna lele. E tū mau pea le whaatau wa. E tangata pea le tangata. A ea tua pea la o fio le atua. Whaapale pale mai le i fonga lo watunu o atoa o Samoa. A mata mai lava i ona taitai. Taitai whaale malo. Taitai whaale kale sia o le atunu. O pūlenga a li i mawhai pule. O fale tua matausi o saoao matamaitai o le malosi o le nei atunu ai maise o nei ona tu pulanga se iao o lava i whanau ma pepe whatoa whanau mai whama ngalo le i fonga Samoa whama ngalo i mātou pe a whai o mātou whaalango lango lo mātou malosi pe a whai o mātou sa ili le oa ma le tamao a inga Walu iai lo mātou wha mafa mapupu iai lo mātou roto. Aua vai lo mātou tufi tau whao. E ala i mea ai wha lea nganga o lo e whina ngalo iai. Wha ma ngalo ia lo watunu. E a whai wa te ena ia le musumusunga lo wanganga pa ia o le manalilo lea. E wha tonu tu folau i so se tangata tai toa tasi lava. Ma so se mea e whai. Whamangalo i mātou lo mātou le toa anga e whai tau maa o a o iau a fionga pa ia. Whai lava lea masulu i o mātou vai, ma le tāpa sa i o mātou wawa. Le vāwheso o tai ai o leisi tangata ma leisi o nauso a tangata. Le ali e wale ai lava se tonu. E o lava i mā whaunga lilo o le tangata tai toa tasi lava ia. Wha pale mailo watunu a toa o Samoa. Vea ia le toto pa ia o Yesu o lo mātou wali i malo mātou whao. Wha mama solo e se ai o mātou soli ngā tū la fono. Le ali ie lo mātou tua. Mātou te talo ina ie wha manuia i a Samoa. Tausia i a Samoa o whenga iai. Ma le mapu mai iai o nisi ma le lautele i whe au mga aluenga o le nei aso. Ia malu pui puia pea i lo mana. Whamanuia ia tamā matina mā tutua o e ua pula la ngoto lo lātou soifua. Whamanuia ia taitai o le nei atunu i lana whai ngā mā lo. Ai mese ai o taitai whale kāle sia. O totono o nuu mā fio anga se ia o lava i se au pito i titi. Ia tausia e lo mana. Mātou talo fo i o ai lava se tasi o iai whanoa noanga i le nei tūlā i le nei atunu. I la tau o lo mamai to tonu o fale mai. Ia i la tau o lo mamai foi to tonu o no. O la tau maota malawa po fea lava le no foanga. O i la tau foi le li ie o lo iai no foanga o le toi fuata ina. Wha mawhana ina e le mana o la ua fio. Wha malo lo ina wao lo wha lava. E malo lo ai o tangata i le tino i le mawhau ma le anganga. Whamanuia i a Samoa ato. O mātou iai pea i la mātou sāwalinga, lo tau a mata pea o le nei tau sang. Manu mea uma i lo whatasi mai. Leli ie, whamanuia la ua fio i le lalolangi atoa. Ia turi loa ina pea e au whamanuianga, atunu o lo whenga iei taua ma whewai ina. Fua ina le loto a lofa i taitai. E meise o i la tau o lo whaia wha i unga. Ina ia pule ma lea lofa, ia pule ma le ami o tonu. Ma ia wheo ai ma la o fio ma le loto wha mawalalo. O ai fo i se tasi o lo fisuru whai solo le fia maua se no whaanga e mapu ai. Le fia inu ma le fia ai. Le a wha ina i wha lave wha le nā tura ma wha lave wha fua se. O le motu sia o mafutanga pele taluai le malanga le maliu ma le oti. Wha mawhana ina e la ufia. O mātou whalongolongo fo i la fola i le rei e fiafi. A vea io se fatu e paule le tū ma ti e pea lau tala le lei.
inu mafio anga ina ia ola I peanga nga whamanuia I le ngā luenga le nei ala leo me se foi o le nei televise ia vea pea la lātou ngā luenga e moli atuai alo filangalo whaapa ia ina ai le whaalongo ma le Tapua'iga ia lo watunu atoa whamanuia I lana poulenga ma le au whai ngā luenga atoa neli ielo mātou tua lona e si la fia tatalo le leoa o I loto lo atulu atoa neli e talia mai a o le manuia ma le file mu o la ua fio le atua le tamale alo fasisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola I le male mafutanga whai pea ma lo lava anganga pa ia tu mau mai le I lunga ia I mātou nei lunga o lo watunu o Samoa ma lau whanau I le lalolangi atoa nei e o I le whaavavau lava Amen. Sungal jaina ya Miss Palaudi ya male kalesia ya e sofa waile a vingo le tu e sofa waile fa ol tala lei e ben ta pena ya sungal fa fega ya le sunga ya komisi ya wal fa au fa ma fa fana fa au fa lo tele fa au fa manatu fa au to fangu ile soi fo fa le nganga ya so tatu to au tatu ya ile lamfu vai tau ya morena ma fa tele le sunga le tatu to fi ne fa fi le sunga ka mai ya sa boi yo no le fa le tangata fa no ole valo amale sai le ma tono valo amo popo ngal sia fito i le ama nei na tonu ya le le fa no tatu what's move Afiafi si fa ma ai tatu te o polava I lalo
O manu o tātou wali. Mo I lava. Ia fa boy lau sunga se maule va lu pele le ufa fonga tātou tulu Tapua'iga. E fa boy le tu lai fitu anga ia tu le tu lai valu ia le a ia le saunanga le malo. E fa mautu mai ai la tu wa afia mai tua o le tulu ai pe o le va vai tu inisio o nai to mai report e rengi di poki la po Se fulu ia to sfuru e o le tau va vai tu nei repoti ia ai o la maua le a toanga ia malfa mautuina o le fa mtalanga ia pe a malele le mataitai o le malo e fonga lo tātou tiro ia no tātou taimi e tele niso tātou pokalama o le ole antari watu mo la tātou whalinga notices o le utau no maitono le tātou visa i o toi foi mai le whaua o tātou pokalama o le Suluaulama usi mai ele maimoa Matanga luenga o tina mata maitai a tina e o nuu ma Afioanga ma anga fesotai whasalalonga tā ua a whai wanga ngae le tai au fou o whamanuianga le atua soifua e whaavai ai Samoa. I lo o tau soifua manuia whapea fo i so mātou wola au auna. O le vi inga lava e fo i le atua e ou le pule o malava. Ai whaasirisila atu i sui o nuu, sui o maa lo ma sui tamaitai uma o Samoa i upolu masawai. Talu ai, ona o le lapta inga o le afianga o Samoa i le COVID se fulumaleiva e pei o nei ai le pepesi o le whaama i Afioanga ma ua whaatonu i nai le iai o lo tātou o tino o i le lasanga lua, maanga i atu ai le lasanga tolu i le vailuanga o le poa nā nei. Ona o puipuinga ma le saunga le mū mai le COVID se fulu ma le iwa, e whaailoa atu ai ma le awa tele e whaapea. Mua, ua le whaataunu ina por kalame uma sa whaailoa atu, e au fia ailo o tau mamalu ma sui o tau Afioanga se ia iai se taimi. Lua e talo sanga ina ma le anganga maua lalo la o tau fesoa soani e tusa ai ma tātou matafa ioi wha sui o nuu. Sui o ma lo ma sui tamaitai o le nuu. Mo le wha mautinoa e longo sa ia e Afioanga lapta inga mo puipuinga uma o le COVID se fulu ma le iwa. I Afioanga taitas. E talo sanga atuai ma le anganga wha aloalo le mata i tuina o a tātou wha tinonga mo le puipuia o tina ma tamaitai. Whanau. I la tau o iai mana onga whapitoa, ma i la tau o loo i tūlanga maa ale o le soifuanga. O le puipuinga, o le saunga le mūlau tele, o le anafa ma le mtanga luenga o leo. Ai wha lango i la o tau lango ma le saufa inga li ima whaipule o Afioanga ina ia mauti noa. E tapu le whewai pe whaia ni potopitonga e pe ona whātu la whanoina i aia inga mo puipuinga o le COVID. Saunga le mū a inga, ma nofo fealo fani tangata o le Afioanga a o tātou iai sa o le COVID se fulumaleiva. Tapu le whaia o ni whonotanga anu. Whonotanga au lotu ma whala potopitonga ese i te tono nu. Tapu le whaatino ina o ni tālonga ese o poto ai tangata. E tua lalo atu pea ina ia toa pea le tai ma mau toa pea le foe. A o fesoa ina ai lo tātou sai matangi o whaingata ma whaafita o leola. Ta wea ina ia iai le file mua le atua i o pā Samoa. Maloa wa tele, Dr. Mema Motusanga, Pule Sili. Whaasila silanga ma le pōlenga o le suawai, Motusia o le suawai. E whaasila whalolo tu I pāanga ma le pōlenga o le suawai o lo alala ma pāpā au, I a whioanga a mata mai o tuari. A ngai atu I le rumuang tuai e whaapea. Ono ngā luenga lo whanga solo mo le whare leo le awala I le tui sifo o polu. E ona iai ni taimi a motusia atu ele au nanga tau suawai. O ia ngā luenga e amata mai masino mati e o atu I ayuni. E wha maluru atu ai ono le neitu langa le maalufia. Mo nisi whamtalanga wha mole wha afso tai mai le telefoni numero lua tasi lua ono fitu po le valu wha lua tasi lua ono fitu. Whaia ma le whara ono tele lava wha aftai po lenga o suawai. Whasesilanga me le malua pa po school a onga tuspa ia malua. E whasesila atu le ngang whaloalu lava. I sui a onga o le a onga tuspa ia malua. Suinga wa iaile ngā solonga o ata atu vasenga e tusai ma fuafuanga le malo wa whailoa mai ono le COVID se fumareiva. O le ale whatau nuina ata atu vasenga maasani u polu masavai.
e a mata atu ila sfrawailes fuma le valo mati lua olo lua se ia ulia le asotofi lua sfuma le fao mati lua olo lua ai o le afa o peo na so tai atu sunga I whaia onga I vasenga taitasi e wha ngai na ele muro mo mea onga I fia whaatinoina o le atu e whailo atu lava ni suinga o le aiai le numanai e fuafua lava I tau mwhainga lo tātou malo e tusai ma le wha mai e ai pele alofa tu no lo tātou tua e lungo Samoa tātou whea ngai ai ma le wha mai le nei vai tau sa inia il pule a onga le antu spaia malua Matanga luenga o tina matamaitai a tina e o nuu ma Afioanga ma anga fesotai whasalalonga tā ua a whai wanga ngae le tai au fau o whamanuianga le atua soifua e whaavai ai Samoa I lo o tau soifua manuia whapea fo I so mātou wola au auna o le vi inga lava e fo I le atua e o le pule umalava ai whaasirisila atu I sui o nuu sui o malo ma sui tamaitai umo Samoa I upolu masavai talu ai ona o le lapta inga o le afianga o Samoa I le koviti se fulumaleiva e pei o nei ai le pepesi o le whaama I Afioanga ma ua whaatonu I nai le iai o lo tātou atunuu I le lasanga lua maanga I atu ai le lasanga tolu I le vailuanga o le poa na nei ona o puipuinga ma le saunga le mu mai le koviti se fulumaleiva e whaailoa atu ai ma le ava tele whaapea mua ua le whaataunu ina por kalame uma sa whaailoa atu e au fia ailo o tau mamalu masui o tau Afioanga se ia iai se taimi. Lua e talo sanga ina ma le anganga maua lalo la o tau fesoa soani e tusa ai ma tātou matafa ioi wha sui o nuu. Sui o malo masui tamaitai o le nuu. Mo le wha mauti noa e longo sa ia e Afioanga lapta inga mo puipuinga uma o le koviti se fulumaleiva. I Afioanga taitasi. E talo sanga atuai ma le nganga wha aloalo le mata I tuina o ata atou wha tinonga mo le puipuia o tina matamaitai, whanau, I la tau o iai mana onga wha pitoa, ma I la tau o loo I tūlanga ma ale ale o le soifuanga, o le puipuinga o le saunga le mulau tele, o le anafa ma le mtanga aluenga o leo leo, ai wha lango I la o tau lango ma le saufa inga li ma whaipule o Afioanga ina ia mauti noa, e tapu le whea ai pe whaia ni potopotonga e pe o na whātu la whanoina ia inga mo puipuinga o le koviti. Saunga le mu a inga, ma nofo whea lo whani tangata o le Afioanga a o tātou iai sa o le koviti se fulumaleiva. Tapu le whaia o ni whonotanga anu. Whonotanga au lotu ma whala potopotonga ese I te tono nu. Tapu le whaatinoina o ni tālonga ese o poto ai tangata. E tua lalo atu pea, ina ia toa pea le tai, ma mau to'o pea le foe a o fesoa ina ai lo tātou sai matangi o whaingatā ma whaafita o leola tawia ina ia iai le file mua le atua I o pā Samoa ma loa watele Dr. Mema Motusanga Pule Sili. Notice from the Minister of Natural Resources and Environment, advertisement, request for tender, maintenance of Songi Public Toilet Facility. Tenders are invited for suitably qualified contractors to undertake the above-named tender. Interested and prospective bidders may uplift the bidding documents from Fiasosoi Tamali'i Siosi or Darren Partley at our main office, third floor of Tuyantua to Portam Afiafi building, started at Songi. All submissions must be submitted no later than 11 a.m. Monday, 4th April 2022 in a sealed envelope and must be addressed to Secretary Government Standards Board, Ministry of Finance, 4th floor, Central Bank Building, Apia, Samoa. Late submission will not be considered and will be returned unopened. For further information, please do not hesitate to contact Seu Maloi Salafai Afele Failangi on email afele.failangi@mnre.gov.ws or on telephone 685-67200. Faftai, Chief Executive Officer. Matanga luenga o tina matamaitai, a tina e o nuu ma Afioanga ma anga fesotai, whasalalonga tā ua, a whai wanga ngae, le tai au fau o whamanuianga le atua soifua e whaavai ai Samoa. I lo o tau soifua manuia whapea fo I so mātou wola au auna. O le vi inga lava e fo I le atua,
e o le pule o malava. Ai whaasilsila atu I sui o nuu, sui o malo ma sui tamaitai umo Samoa I upolu masawai. Taluai, ona o le lapta inga o le afianga o Samoa I le koviti se fulmaleiva e pei o nei aile pepesi o le whaama I Afioanga ma ua whaatonu ina aile I ai o lo tātou o tunu I le lasanga lua maanga I atu ai le lasanga tolu I le vailuanga o le poa na nei. Ona o puipuinga ma le saunga le mu mai le koviti se fulmaleiva e whaailoa atu ai ma le awa tele e whaapea mua ua le whaataunu ina por kalame uma sa whaailoa atu e au fia ailo o tau mamalu masui o tau Afioanga se ia iai se taimi. Lua e talo sanga ina ma le anganga maua lalo la o tau fesoa soani e tusa ai ma tātou matafa ioi wha sui o nuu. Sui o malo ma sui tamaitai o le nuu. Mo le wha mautinoa e longo sa ia e Afioanga lapta inga mo puipuinga uma o le koviti se fulmaleiva. I Afioanga taitasi. E talo sanga atuai ma le nganga whaaloalo le mata I tuina o ata tau whaatinonga mo le puipuia o tina matamaitai, whanau, I la tau o iai mana o ngā whaapitoa, ma I la tau o loo I tūlanga maa ale o le soifuanga, o le puipuinga o le saunga le mūlau tele, o le anafa ma le matanga luenga o leo leo, ai whaalango I la o tau lango ma le sauwha inga li ma whaipule o Afioanga ina ia mautinoa, e tapu le wheo ai pe whaia ni potopotonga e pe ona whaatula whanoina I aia inga mo puipuinga o le koviti. Saunga le mu a inga, ma nofo whealo whani tangata o le Afioanga a o tātou iai I sa o le koviti se fulmaleiva. Tapu le whaia o ni whonotanga anu. Whonotanga au lotu ma whaala potopotonga ese I te tono nu. Tapu le whaatinoina o ni taalonga ese o poto ai tangata. E tua lalo atu pea, ina ia toa pea le tai, ma mau to'o pea le foe a o fesoa ina ai lo tātou sai matangi o whaingata ma whaafita o leola tawia ina ia iai le file mua le atua I o pā Samoa ma loa watele Dr. Mema Motusanga Pule Sili Whaasilasilanga tā ua mai le Samoa Business Hub whamanmole I lātou uma lo tā ua soa whailalo e mnao mia wawe se tātou sotainga I le ofisa tu tono le Samoa Business Hub ele fonga fale lua o le sana lele complex I Saleufi. Suafo I latou ma lalfanga. Siaupin fafowina mai vai loa tula ele nu fou. Tō fanga meke mai vai telefou. Whatausau matautia o mlae malu fale alili. Christina fonga tia o luato anu ma pepe reupena mai alisa. E tā o telelo amna ia mai o le wala watu. Ma lo tala au mai e whaatala noina. A tau nononga tupe I lalo tātou po kalame o le Green Business Support Credit. Ina ia wawe ono fo ian tūlanga I ono a whaina aia tātou ngaruenga whaapaanga. Whaafsotai mai no fo waleane al tupe po e tisone a fualo I le telefoni fituli mafitu wha tolu lua iwa, fituli mafitu wha o nono po le valu wha lua fitu o, po le email nofo @samoabusinesshub.ws. Pole etisone @samoabusinesshub.ws. Whawhetai, Sainia Vaitulia Alatina Yoelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Ua whafonga le tātou toro I niso whalinga, e pēna tāpena I niso mtanga luenga le malo, ia whapefoi le kālisia ma niso pisirisi. Ia walawa le no fosila whetā, ua whalinga le mtanga luenga tinamta vaitai. Toe whamanatu I pule nuu, sui tamaitai, ngā lulue fantasi ma lo tātou utoro. Ia wai ai se whianga lau sunga se mau. O le alu atu le tapu. A lai whai tālonga voli. Me voi e whapoto ai. Ia o le ua tālo atu le mtanga ruenga I le pule malu aling whai pule, whapefoi a whionga I pule nuu, se usila sila ne lava, o le u tātou iei tapu o le koviti. Ia no le tātou teimi whatulanga ina. Yo tu le si yo tato programa mo le tu ya lo fa mai abuni anga la spana o su mal fa fenga I awala sunga mo sama sa ya le po fia ya to le tu o so fu su mal fa fia ya mo ni tele lo so fu la su mal ya o lo so e ka usanga o po so fu mo la ya wa go le o la ona I nga lo ma fa fia I te lo mo to pena le fa tua
Ia, mare ka le sia fu se. Te le se me o fai o no lockdown. Ia o lockdown ia na ni. Ia la umana vel tala fatua. Ia maria ia o le ka ko lockdown. Le ngata la sunga fa fika ka fa foi la to uma la vo fa na tino la to soifua. E voi fa mai senga le to ia la tolo mau i fa no nonga. Fa malulu foi le malu telo tatu tru io tolo fa nga fe monitai. O le ale fa no tolo lo wina no mai el tatu te fa to ngaina. Ai one ngalo ya te o tatu kala mar sale pule le fe fena nei. Tatu te fe le foi le to ta au il tatu kala bala le Suluaulama. Il limba ile Afiafi e lo peke ke al wako ya ka le valu pe ya ka ya. Ai au ne ngali ya toe e lo to master mi ia ona nginga lea ma lele lea tai o le malo ia mo le falauloina tulanga o ye fa mai tono le todo I would pole after ya to himself after les OS manu teleina la mai manga le fe fitan fitu e fa fonga mai mo sa mo longo afar valu tato fela il proclama le sale pule manu teleina la fa songa le fiafi to fa se fua